clear tu le ngai tla tu hai in reng an chibai kabuk chewa voisun tarek sompali thali sang ni som ni patli pathin ni ania iranin israel adau tranta october ni sari sang ni som ni pathuma hamas hain israel an beitana in thokhan israel le iran hai he athu in anin norjing takha alonia iran hain kong engkim hamas hai he an lo thang pui thlat lein israel chun atheida ema chuba ka lebanon le syria tinga achoi pol hezabolan hain an lo beijing bok lein israel hi ralin anin holvong ani april ni khat khan syria khopui tak damascus a iran intelligence tinga palai hamas palai le islamic jihad hai cho arugin israel beizom peidan ding thua meeting an neya israel hak chun intelligence anei thalain alo rit man vonga chulung sen chun israel in an meeting mun iran embassy chu azuk boma iran ho tulin pani thangsa in mi som pani zetin ringna an chan iran alung oi theinowa beile dan ding rem chang azong char chara israel khom chu a theina po powin in veng him dan ding le an hung bei chun beilet ngal thei dan ding in anin ring jing boka Israel Defense Force spokesperson chun Israel ramle amipui kan humhal thlading ani atizing bok indo alo suk pal chun ti in US UK France Germany hai lak chun Israel sanding in anin Beijing bok tu hin US le UK hai chun anral thum le mangru tha hai Mediterranean region lai thranem tok tak an seizing tabok chung ang bogen Iran khoma rule tra ahau ve a Lebanon Jordan Syria Iraq le Palestine hai in ring zinga ve anne zani tarik som pathum April khan Iran chun drone le missile zani vel kap sukin Israel alo dau tranta hi Iran in direct a Israel abei phutna ane phubalak na anga abei ane drone an kap dok hai hin puk thei thil keji som ni vel an phur seng ani Israel hin rocket low kap lak theina mangru an nei thalein an sit pui bek no nin an lang an thil dana chun 99% chu boru ka alo kap sin man ani US le UK hai khomin an thang pui bok Iran in ahung bezo charhin Israel PM Netanyahu chun war cabinet ako khom ngala bozui dan ding an rela anram sung po pova siren anrivung vunghala ramri po pova sipai anin tlarbit vong tabok tu hin Israel chun anram ri eplaya cheng hai in son dok dingin thu apek ta a abeile tum chu niom tak ani US President Joe Biden comment security million high ako khom ngal boka G7 leader high in khom ako ngal bok UNA Iraq palai chun US chu lowin rol velo dingin awarninga Russia President Putin comment US President Biden chu lowin rol velo dingin ashil bok European Union rambung po povin Iran andem vonga India chun akho ting khom in keidai dingin ashil ve tu hin Middle East laya rambung hai chun an airspace an khar deuwong tabok Middle East a boina suk el theidinga indo pui pathumna intran el theidinga an lang talayin UN throi tu hai lungrel khom asol le Secretary General Antonio Guterres chun in keidei ram dingin angen indo pui alo su khom ni sin indo mangru an mangta ding hai ashit karlein UN Secretary General chun Middle East region po khom ni sin khovel pum pui khom ni sin indo pui hi chu turzo ne antano ding ani atitop voizan ting hin UN Security Council in thong ante ipo choi hong suklang thei ania hi chanchin ai hangai ven nok jing dingana chanchin ai hri dan le ai mu dan Israel chanchin ai hong suklang nok dingania thlir tu hai atop chen in milo thira in milo ngai thak pek lein in ko malom thu ka ril chewa ka channel milo share peka subscribe milo tho pek tingin kang en cheu